Нам не хватило, наверное, опыта против Heavens, потому что они играли со Spirit. Vienkārši jāšā labāk, jābūt pārliecinātākiem, viss izdosies. Если честно, изначально все было очень плохо, но ребята собрались, молодцы. Mums vajag vinnēt savādāk, mēs būsim visi bēdīgi. Visas 8 komandas, kuras ir palikušas turnīrā, visas ir vienā līmenī, nu, tad nebūtu viegls games ne pret kuru. Nu, bija diezgan liels satraukums, jā, bet tikām galā ar pirmo mapu. Visi pretinieki ir vienlīdzīgi, tā kā mums ir viena alga, mēs visiem pārbrauksim pāri. Мы очень рады, что это дерби финальное, которое мы ждали, которое мы хотели против Heavens. Так мы считаем, что это сильнейшая команда из всех, не считая нас, конечно же.